umem ngimthanda kakhulu wenze ngajwayela ulimi lesixhosa ngingomxhosa ngingumswati ngajwayelana nesixhosa benginokucosha amagama amabili amathathu and then ngizobe sengiyafunisa ukuthi kusho ukuthini lokho ubethe gqolo ukuhlwela uthando engakhethi phela emasini Angabe engena lapha e-newsroom eZulu desk ubefika ahage wonke umuntu athi oh abantu abami so nje ubekwenza ukuthi uzizo umkhulu nawe noma ngakuthiwa ukusipha isikhundla nathi njengabantu ababefisa ukuba ababenesifiso sokuba abafundi beindaba ekhambeni kwesikhathi sagcina siqoqozeleka simbona efunda izindaba ungumzekelo ophilayo wophuhliso lesakhono Ngiyacabanga ukuthi ke umsebenzi wakhe wenze nokuthi abantu abasemagunyeni abathatha inqumo kuphinde futhi ukuthi nangesikhathi esizayo bakwazi ukunikeza abantu besifazane ithuba babathathe njengabantu abangenza umsebenzi obalekile thina ke njengama video editors esisebenze naye kakhulu nathi simfisela okuhle ukuthi njengoba sethatha umhlalaphansi angapheli amandla waqhathisa kwinguqu zobuxhakaxhaka balemihla waya kungena nabo ngaphansi kolawulo lwentando yesininzi